welcome again kuri Twengako TV. Nk'ibisanzwe riki tugaruka muri za vibes z'ibisazi guys. Ubona yuko ari umuririmbyi Melanin boy yamaze kuba atangaza neza igikorwa gishasha. Ubona yuko ari indirimbo igiye kuba isohoka, indirimbo nziza cyane yayise Bluetooth. Bluetooth musanzwe muzi ambise kari igikoresho cyangwa se intuze application yo muri telefone ihanahana mbese ibintu bigiye bitandukanye, aho bishi usanga barungika kuri Bluetooth cyangwa se ukavugiza kuri Bluetooth. Ubona ko ari indirimbo rero bona iriko igenda ivugisha abantu bishi cyane gose inyuma yo kwita izina iyo ndirimbo akagitwa Bluetooth. Ubona yuko ari indirimbo ariko aravuga neza kigiye kuba isohoka mu minsi iri imbere mikiye cyane gose. Ubona yuko ari Melanin boy agarutse ku buvuzi dasanze, imyandikire mbese myiza cyane. Uno n'umuririmbyi umwe mu mateka Uburundi bwagize, azi kwandika mbese akicara akaniyumvira indirimbo ziryoshye cyane bivanye n'imyandikire yiwe. Ubona yuko ari umwe rukumbi afise indirimbo z'akarangamutima cyangwa se ubona yuko neza na neza uyumvirije ukumviriza amajambo aba yanditse, ubona yuko ari indirimbo iba iryoshye cyane. N'ubutumwa ubona yuko bukomeye cyane mbese ko umukunzi yandikiye umukunzi wiwe cyangwa se yandikiye uwo bakundana. Ubona yuko amubwira amajambo mbese agenda agaragaza inkundo z'uno munsi ayuko mbese ngari Bluetooth ngo uri hafi ngo niwe abasha kwikonegita uri kuri nyine urumva ngo wawe wayidiconnect. Ubona yuko ari ibintu byinshi bigenda bitangaza abantu bishi cyane gusa. So reka dusubire mbese muri history amaze kuba amara gutangaza n'indirimbo. Ubona yuko mbese ari indirimbo izoba iryoshye cyane kandi ibihe byose mbese indirimbo kandi izoba iri hit naho itarabasha gusohoka tukuretse mbese ku majambo. Ubona yuko neza ucuha isano mbese n'indirimbo yoba ahize imyaka 3 ubona yarasohoye, ari indirimbo yitwa isezerano cyangwa se indirimbo no force in love. Ubona yuko uciye uza no ku isezerano, ubona yuko ari indirimbo ubona zakunzwe cyane. Ubona yuko ari isezerano kuvuga ubona imaze kurabwa ni miliyoni 4 n'ibihumbi amajanirwe. Ubona yuko ari indirimbo yarimo nayo ubutumwa bwimbitse, ubutumwa bwiza. Ubona yuko ushobora kubwira umukozi wawe. Ubona yuko n'ino ndirimbo harimo ubutumwa bwiza. Ucigaruka no ku ndirimbo no force in love, niyo ubona yuko ari indirimbo yari yanditse neza mbese kandi ikaba irimo ubutumwa bwimbitse cyangwa se indirimbo z'ibihe byose. Ubona yuko uca uyiha isano n'ino ndirimbo igira isoka bayita Bluetooth. Ni indirimbo ubona yuko mbese abantu benshi bakomeje kuvuga ati Melanin boy ntiyigira apfa, ati ni wa Melanin boy twamenye mu ndirimbo zigiye zitandukanye mbese. Ubona yuko akomeza akugaruka akumwanya anezeriza abafana. N'indirimbo rero igiye kuba igaruka y'urukundo mbese ubona irimo amajambo mbese akomeye cyane gose. Inkundo zino minsi ubona ko zigiye zigorana cyane gose. Reka tubipfurize ibihe byiza. Nyimbo wumvise kano gice k'indirimbo yoba igiye gusohoka na yahe majambo wabashe gutahuramwo ku nkundo zino minsi. Melanin boy ubona yuko agenda agaragaza mbese yandika ku buzima tuba tugeze muri indirimbo rero ubona igiye gusohoka. Hasta la vista ko bijimbi aka mega speaker Mr ndabivuga mbese na yandimishe. Duhurira muri commentaire utubwire wumvise gute kano gace k'indirimbo yamaze kuba agasohora igiye kuba isohoka ari nini yakurubuka rwa YouTube. Reka tusubire mu yandi makuru.